Salam, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima jalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon urname hubamu Tuhan bani panorang sogoton. Bagal ni intongon pangidupimu sonagi pagkaholonganmu huban nami. Boy ibagas tahun na baruon. Lambin margogoh, martambah malas nyuhur, sonay agila mirotuguh ni pangarapan nami hubamu. Asibani panurang sogoton petuhan marhite hatamu, patotap hama ur apa pikiran nami, ase lambin matoras hapor sayon nami, janah marbuah tong-tong, ibagas ganupan pargulmiton nami si ganu pari. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marianan bani panorang sogot nerion. Regapan siganu pari bata sadarion Rabu tanggal 4 Januari tahun 2022 aima tersurat bani buku Markus bindu sada ayat 40 sada. Nama katahon sonon. Jadi maidop ma uhurni. Isurdukon ma tangani, ijamah ma iya, lanjar nini ma hubani. Rado ahu, susi maham. Ibagas perguluhan sonay age pangidangyon ni Tuhan Yesus. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Adong na marlegan, janah nagabe hasurungan ni Tuhan Yesus. Aha maay, dekosi mangidangi iya, piga-piga doka jana mardalan, humbani sada desa humbani desa nalegan humbani sada huta nalegan. Ipasirsir do, jana ipindahi do, sada panorang sonay age sada iyanan. Ase misir ma iya, humbani haganupan aktivitas ni horjani jana lahoma iya martonggo rapakon susiani jana bani sadapan orang sanggah buai halak di sekitar ni Galilea buai halak na mengirikon Tuhan Yesus misir do Tuhan Yesus laho manadikon yanan ai marayak hubani sada iyanan nalungun asiboy iya fokus tene laho martonggo tapi aha na terjadi atape na idopakon Tuhan Yesus pajupado iya pakon sahalak nagadamon janah ipindohon do ase ipamalum iya humbani naborit ni ay nah on may taganupan, naggabirespon ni Tuhan Yesus, hubani halak nagadamon ay, na perlu besahali, idop mauhurni. Idop uhurni, artini idop uhurni bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ase sirsirpe Tuhan Yesus pamalumkon halak naboritan ay mahalani, idop ni hurni Tuhan Yesus. Anggo bani basunisani isebut belas kasihan. Artinya ay bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. On ma namaningon ijolom hita politik ibagas parguluhan ta sigano pari. Lang naborit, lang gadam, ya, naidopa kon hita ibagas guluta sigano pari. Bahat ope persoalan-persoalan pakon tantangan nasiol do pakonon ta ibagas sa ganjang tahun 2023. Bani panorang sogoton ipaikat hata ni nebata kita. Bahasa bohalta laho mandopakon haganupan ay ma idop ni hurni Tuhan Yesus. Toto suku-suku ni ay ma bapay nang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado na mambahin ase idop uhurni Tuhan Yesus mangidah kita. Jana sonahado si bahenonta ase maridop nihur Tuhan Yesus dopak kita songon dopak na buritan gadam bani panorang ijia.
ipataridakon nagadamon ay ma, isombah iya, jana mangindo ibagas turuh niuhur. Totuon do humana maningon si patalaronta, tanda ni nadok matoras sa porsayonta, turuh niuhur, apa persombahonta, isombah kita Tuhan Yesus, ibagas 10 taon, ay managabi buah ni haporsayonta. Halani ay maningon do hape ibagas turuh niuhur kita, lahu mangindo, jana ibagas tenger niuhur kita, marsombah kubani Tuhan Yesus, asiboy tongon ihapkon hita, idop ni hur ni marhorja ibagas guluta. Asipuri ni PHP ni lapi butuh kita, sonaha rumang ni, sonaha begal ni, sonaha borat ni, persoalan-persoalan perguluhan idop pakon hita, ibagas tahun 2023 on, tapi hata ni nebata paikat kon hita. Idop ni hurni nebatadu hasa tongon. Naniarap konta ibagas 10 taon. Ase malum kita, ase marguguh kita. Jana tongon-tongon marbuah hita ibagas hapor sayonta. Perdete hita napaduahon tanda ni idop uhur ni Tuhan Yesus subani nagadamon ay. Lampitah ibagas uhur tumang. Artini, sedo rasa kasihkan na ipataridahkon Tuhan Yesus. Tapi sada tindakan nyata ay mamarhitehon ni na isurdukon Tuhan Yesus tangani. Artini ay idop ni uhur ni Tuhan Yesus subani halak nagadamon ay ipatalar do ay marhitehon na isurdukon tanganni hubani nagadamon ay. Sonay mahumani ibagas perguluhan ta si ganu pari nagabi onjolan ni haporsayonta mendeleni gulu ta si ganu pari. Bahasa tangan ni nebatado tongon, tangan ni Tuhan Yesus do tongon na tetap surduk hubata, laho manugu hita, laho membubahon hita, laho memimpin hita, laho membimbing kita, ibagas naman dalani perguluhan ta si gano pari. Ase maningon do hape yarap kon hita totap ibagas 10 taon. Tangan ni Tuhan Yesus surduk hubata. Laho mapergugui hita, laho manugu hita. Ase sonay mahumani hita ibagas 10 ta si gano pari. Nahagabi hataridakan ni buah ni haporsayonta. Sirsir mahumani hita manurduk kon tanganta. Lahu mangurupi hasomanta naligan. Ay mahataridahan ni na marbuah tongon haporsayonta. Ay mahataridahan ni na dop yahapkon jana ideikon hita. Bahasa na dop perlobe do hapeni Tuhan Yesus manurdukon tangan ni hubata. Lahu mangurupi hita, lahu mapergugui hita, jana pamalumkon hita. Humbani bagi-bagi na burit na dupa kon hita ibagas perguluhan ta si gano pari. Jana napatuluhon bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ihatahon Tuhan Yesus rado au susi maham. Artini ay bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus rado si pata ibagas gulu ta si gano pari adong pangrusyon ta sonon. Kalani terus dohu pindohon, halani terus dohu tonggohon on, ase ibere hubako. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, hasir siron ni Tuhan Yesus. Laho memberekon ahana pinangindot ta hubani, sedo tergantung hubata. Jadi on maningon pakai bata tene. Jadi ilang adong nama dear atape ahana adong ibagas dirito nabu ia jam kon hita asera Tuhan Yesus laho pasusihon hita. Tetapi inisiatif ni Tuhan Yesus sendiri do sirsir iya. So kung niya tahon ubani halak nagadamo na rado au susi maham. Ase sunay mahumani hita ibagas perguluhan taon anggo Tuhan Yesus sendiri sirsir do laho pasusihon hita, laho papasingkon hita,
humbani pardosaonta tottu hita pe sonai mapangakuanta. Rado au Tuhan, manadikon haganupan ahape nabui mangambati au lau rohku bamu. Rado au Tuhan, lahu manggijikon haganupan si panlanglangi lakaku lau rohku bamu. Nitama maningon do hapeni hapor sayaonta irik yakuhon hita jana irik koma ihorjahon hita nani akuhon ta ai mahataridahan ni hasir siron ni nebata nado perlu pasusihon hita ase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus luar biasa tumang hata ni nebata bata bani panorang sogoton haganup halak nadop ipapasing Tuhan Yesus humbani parnaboritan ni apa bentuk ni parnaboritan nedop pak konhita ibagas parguluhan ta bani panorang tahun nasalpu ai jana bani tahun on sirsir doho mani Tuhan laho papasing konhita halaniai hita pe nitama rado Tuhan pakai hama au gabe alat pasu-pasumu. Amin martonggo makita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase mangguluh kanami ibagas sasitongan ni hatamu. Janah mangguluh kanami ibagas pangakuan nami. Demu hubani nahina porsayaon nami. Ase barang ape tongon nani surahon hanami. Nani horjahon hanami. Nani ranggihon hanami sa ganjang ni arion. Haganupan in pataridakon pangakuan ni hapor sayon nami bahasa sirsir doha nami tongon Tuhan mangguluh ibagas hatamu mangguluh ibagas harosuk niurmu tandani nadop sirsir parlo beham papasingkon hanami pasisuihon hanami humbani pardosaon nami ase ibagas saganjang ni arion ipondos kanami maguluh nami hubagas tanganmu marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Oras mabata ganupan, bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, andohar matongon, idop ni hurni Kristus na marbagal ibagas dirita, ay mahuma, na patugukon uhurta, patugukon pangarapanta, ase lambin marbuah tongon hita, ibagas hapor sayonta. Shalom.